Assalamu alaikum ayıldaşlar, mekendeşler, yerdeşler. Mına inşallah Allah subhanahu wa ta'alanın rahmatı olup bugün karakeler menen, damlalar menen lager bütkөндөн кийин, Kur'an lageri büttü. Sarıçeleke karakelerde saldırgan alıp ketip atabız. Bu yerde inşallah ümmetin en aldыңкы azamattары etip atat desek bolat da. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizlerin arаңарда ең жакшыңар Kur'an'ды үйрөнгөндөр жана үйрөткөндөр dedi. Мына ушул кишилер Kur'an'ды үйрөнгөндөр жана биздин балдарга үйрөткөн агайлар, дамлалар, устаздар, каракелер. Аллах Таала кыямат күнү жүздөрүңөр жарык кылсын. Sizlerin şafaatыңар менен иншалла биздин үммөттү да бейишке киришине насип кылсын. Ушу силер менен катарлаш болуп биз дагы иншалла жүрөбүз. Бир жакшылыгыңар жармашып үйлешип калсын деп үмүт кылабыз иншалла. Амин. Amin. Assalamu alaikum hormatlı sport suyucular. Bizde saat 5'ten 31 minut öttü. Karakeler menen jaş balların ortasında taymaş. Karakelerdi varatağa koyup koydu, buyursa gol giret hazır.
Kim Messi, kim Ronaldo? Ronaldo. İki Ronaldo var mı? Bir öyle var Ronaldo. Gol girgeni, girbegeni de belgisiz. Sebebi bizde belgili var hatta yok. Gol oldu o. Kança oldu? 1-0 oldu başında. Anda evse açılıptır. 1-0. Oyundun жүрüşünde görüyoruz. Azırınca 1-0 menen turat. Başka gol girilek. Bir komandada iki Ronaldo oynagan oyundu görmegen boluşuңar керек. Özü komandada 4 adam eken anda iki Ronaldo mındaydı. Ana gol sayabız. Gol! Gol! Esep 1-1.